reflecting bright green, reds and blues. You know I kinda want to disappear with you, but I don't think that is what I would usually do. Good morning, guys. Time check. It's 1 or almost 2 p.m. in the afternoon. Alaminos sa Zitak Transient House. So guys, balik ko na ako. Zitak sa Transient House is very recommended. As in, super daghan sila o rooms plus nilang utensils free ni mo gamiton. Pwede ka magluto actually. Even mantika i-provide nila kasi wala lang may tayo magluto. Karon na lang nang itom ko ba eh. Kasi nung itom na kayo. Anyway, so guys, on the way namin to Baguio, ginapabutan ako kasi Totz mo man adugay ka na siya mo man. Okay guys, we are now going out na. So, going na Baguio and going out na sa Baguio tapos magmita-mita ka ng way para at least mita po eh. Ready na to sa itong Baguio nga outfit. Sige. Nice mga tanap. Okay, we're just waiting na lang sa mga check out. Okay. 90 kilometers. 90 kilometers. Nako siguro. Good evening guys. Finally, abot na gid diri sa Baguio. Mali ang akong impression sa Baguio ng lingaw. Hey guys. We just had our dinner karon sa ano siya? Steak. Lamig ko ayos. Dahil po trip nila diri kay nakakasagawas mura kag naka-aircon pag nakasusunod medyo igang. Okay guys, we decided ko ako ng room. That's standard 2 packs. So okay man po ng place. Medyo mingaw lang gid kayo. Okay, by the way guys, most of hotels dahil dito sa Baguio as akong nagbalaan is wala sila aircon. It's because sa ilang ano palandaan, sa ilang weather palandaan, grabe gid katugnaw. As in, mas aircon pa kung mugawas ka sa dalan. Okay, ito yung view sa mga window. Mga taog barato kaya nang gikapoy na gid ni. Sagdi na nasip na. Happy birthday Totz. Dapat mag-happy ito kay birthday no. Happy birthday Totz. Parang hindi nga makal ka ng birthday man mo. 1. Maski 3 lang akong ihapon. Okay, finally. A good and stable Wi-Fi. Good evening guys. Yes. The day has not come to an end. Char, English kay bay. O pa naman ang adlaw. Manlaag mi ni Totz. Ngayon siya mga tudami yung kaning Christmas village. Kaya nato yung snow dito. Evening guys. So, going with our Christmas village. Waiting for a taxi. Para sa madulong dito. Excited ako kay kitag snow. Para ganyan siya lang. Okay guys, finally nakasakay na may taxi. Going into Christmas village. Excited na ako. And medyo traffic. So, sige lang. Okay lang. Anong van ganito? Kay pabibit ang mabot yan.
ulan, abot na gid diri sa layong dapit sa Baguio. Santa's Garden. Santa's Garden. Ano tao eh. Thank you. Actually, dagan kay tao. Kasi dagan kay tao. Parang may enjoy kita mo din stay diri nito. Enjoy na mo ang ikot-ikot diri sa village. Kapoy na ng angel pa. Dagdag kayo ng pa-picture sa inyo. That was nice. Actually, na-enjoy na mo ang small moments. Actually, it's not a small moment na medyo enjoy kita mo nga mo ang ano dito. Ang mo, aray, stay diri sa Santa's Garden. So, ang karon is nakapila sa taxi, daghan kaayo. Problema ni karon, taas kayo. Try na mo mag-grab. A few moments later. Good evening guys. Nasaag na miniton. Wala man may kasakay taxi kanina kaya dagan kayo nagpila. Karon is nagsakay na lang may jeep. And ang jeep is going to night market. Ano ba po bili lang mo ako rupay dyan? Yes, actually dagan kayo tao. Look at that. Yoga pill, mga on na lang po may yoga pill. Huwag magpadaplin na lang po may yoga pill. Tara to. No, night market. Here we go. Ano tawag yan, te? Cheesecake ode. Cheese? Minum yun sabaw. Cheesecake? Ano sa'yo lasa? Dami? Seafood? Weird? Hindi ako madami. Hello guys, nami sa Burnham Park and gabi hindi nyo kayo sa tanan. So actually pabalik kami sa among room sa Lindy, kaya lang patakataka lang yung gagawin ni karon. Gagawin mo ang tanan, pinaka pwede i-shortcut. So guys, going up now. Agad din kayo. Hello room. Hello Totz. Hello guys. Sa wakas nalagit sa room. Well, today is a very long day. Lagi na kumain yun. Kapoy dito na. It's time for us to take a rest. Amot sa activities na mo ugma. Amot sa plano dito ugma. And tomorrow is her birthday. Happy birthday, Mom! Happy birthday, Mom. Ano kayo regalo kayo ito? Anyway, guys, yun. Pero ano, grabing taas kayo. So, medyo kapoy siya. Kapoy guys. So, karon is, I'm not feeling well. Si Totz is sambot lang. So, yun guys. Tomorrow is another activity. Tomorrow is another day. Dili mag-end ang mga travel because napamilaing schedule. Wala pa kabalo si Totz sa mga laing schedule. For next month probably, kaya kakabalo. So basig mga tarimig Maldives, char. So yun guys, thank you so much guys sa pag-inyong pag-visit sa mga vlog. So i-like niyo, subscribe niyo ang YouTube channel. Gamay lang kayo siyang mabutang actually. So pasalamat yun big sa kalimutan na rin. Thank you guys. Isa lang ako may karon. Good night and laag yapunta. I can't take it, can't control this flame we started.